به مرحله های حساس نزدیک می شویم. گلوف با ابراهیموف از ازبکستان دیدار انجام می دهد و مرزاد صوفیوف ورزشگر جمهوری تاجیکستان با پهلوان آذربایجان حالا در میدانند. حالا با نماینده استونیا و این چهره ای که ما معرفی کردیم، این ورزشگر با پرستی در صورت مجلس چنین است و در گلیم دیگر. از این نقطه ایجیف اینجا هم با چی اشتباهی راه داد. در وزن 60 کیلوگرم مرزاد صوفیوف دیداره که اینجا انجام پذیرفت. این رقابت قبلا بود چی گونه که ما در صورت مجلس این رو بررسی نمیبینیم. لیپارد پهلوان استونیا از شرف اکنون باز توجه میکنیم به رقابتی که حالا اینها به میدان نبرآمدند و ما زود به برادری ابوبکر شرف، این ورزشگری جوان است، همه جوان تاجیکستان که حالا در میدان است. ما اینجا احساس کردیم که مرزاد صوفیوف حالا فرصتی به میدان برآمدنش نیست و تنها لحظه هیجان آوری همین وزن 66 کیلو را یک جا میبینیم. لیپارد از استونیا است و اکنون عمر برادر خردی ابوبکر شرف اولین بار به مسابقات گرند اسلم رفت و اولین رقابتش را این جوانی تاجیکستانی با نماینده استونیا سپری میکند. حقداد مهرزاد صوفیوف در مرحله 4-1 نهایی قرار دارند. امام علی نورعلی هم آسان به دور بعدی رفت. عمر اینجا تلاش دارد اکنون دیگر بار در مقابل لیپاردی استونیایی خیلی هم هنری خوب نشان داده ایستاده است. رقیب پهلوانی ما مرزاد صوفیوف رو معرفی کردن نوکک. از روی اون ترتیبی که ما شرح داده ایستاده بودیم باید چنین صورت میگرفت. با ایسته ما به گلیم دیگر گذاشتیم. این یک وسیله دیگری معرفی است. امروز پهلوانان ما اکنون در روز اولی مسابقات گرند اسلم از خود مهارت بهتر نشان داده ایستادند و به مرحله های اساسی نزدیک می شوند. هم امام علی نورعلی و هم دو پهلوان دیگری ما در وزن تا 66 کیلو حقداد گلو و مرزاد صوفیوف. اکنون عمر جوان چی کار میکنه در مقابل پهلوان اسپانی که خیلی هم کارش باز مشکل تر است. هر دو که انقریب همسالند و ویلجرد لیپارد 69 رقابت نفوذ بین المللی دارد. در جام اروپا میان جوانان تا به مرحله نهایی رفت 1 سال پیش، اما جای دوم را گرفت. آی عمر امتیازی و زری را از دست داد. پهلوانی ما امتیازی و زری را از دست داد و رقابت در جفت دوم زیرگروه سی در مرحله 1/8 نهایی جریان داشت و اکنون برای عمر جوان که باری اول به صحنه با نفوذ گرند اسلم قدم نهاد مشکل افتاد. تجربه مسابقه های بین المللی رو چندان دارا نیست. در زمان نورسیش در جام آسیا در بعضی از مسابقه هایی که در شهر تاشکند و در قزاقستان شرکت ورزیده است، این فکر میکنم کافی نیست برای افضل بودن استعدادی پهلوانی ما و نبودن عمر جوان. یک حرکت دیگری عمر پشناکی باز هم یک بار دیگر رجوع میکند که این کار رو خوبتر انجام دهد و زری را از دست داده است و با تمام قوه و نیرو به پیش می رود. وقتی کم دارد عمر باید رجوع کند، تلاش نماید امتیاز یو کنه و زر گیرد لااقل
که نتیجه برابر شود و زمینه ادامه رقابت در وقت اضافه به وجود آید. وگرنه از ادامه راه مبارزه مسابقات گرند اسلم شهر تاشکند بنصیب می شود. رمزالدین سیدов داور درجه المپی از ازبکستان 16 ثانیه دیگر. تezтар гӯштин гирифтан лозим аст, зудтар вақтро самаранок истифода бурдан лозим. чӣ корро метавонад анҷом диҳад? умар рақобатро гуфта истода, боз ҳам як бори дигар пӯшнокӣ руҷӯъ кард. боз ҳам ҳар ду акнун аз майдон берун шуда, ҳар ду агар баробар аз майдон берун шаванд ба ҳар ду шидо медиҳанд. аз бас ки варзишгари сафедпӯши латвиягӣ вақтро кашол доду махсусан барқасдона аз майдон дур шуд, огоҳӣ гирифт. аммо ин кофӣ нест барои идомаи сабқати баъди паҳлавони ҷавони тоҷикистон умар шеров. умар аз идомаи рақобатҳо чун гуфтем маҳрум шуд ва липард ба даври баъдӣ рафт. ояндагони 23 кишвари дунё дар шаҳри тошканданд, 242 нафар иштирокчӣ дар маҷмӯъ. акнун варзишгарбонуи тоҷикистон ба майдон омад. александраро бинем ки дар александракан дар сабқати аввалинаш дар муқобили варзишгарбонуи мизбон чӣ корро сомон медиҳад? алаберганова ҳоло дар фишороварӣ ҳолати кор дар замин муваффақ ҳам ҳаст. варзишгари моро андаке фишор дод ва довар ишораи дигар дорад ки боз аз ҳолати рост будан талоши онҳо идома хоҳад ёфт. имконият хеле хуб аст. даври аввали рақобати зергурӯҳи биро мо якҷо тамошо дорем. александра дар ҳайати мунтахаби бонувон шомил гардидани бонуи 18 сола ин ҳам як қадами дигар. чанд нафар бонувони мо имрӯз ҳам ба шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон ҷиҳати ширкат дар ин мусобиқоти гранд слам сафарбар гардиданд ва имрӯз ҳам як иқдоми шоистаи роҳбарияти федератсияи ҷудои мамлакат ки теъдоди муддаиён ва иштирокчиёни мусобиқоти гранд слам ёни бонувон ҳам рӯ ба афзоиш аст. ин албатта хуб аст. аз як ҷиҳат аз намуна будани кори федератсия дарак диҳад, аз ҷиҳати дигар албатта ҳавасмандии бештари бонувони мо ҳам дар баробари александра кан ва боз чандин нафарони дигар ва гулдухтарони азизи тоҷикистонӣ ҳам ба ҳайати мунтахаби бонувони тоҷикистон шомиланд. александра таҷрибаи чандон ғанӣ надорад. агар мо ҳам ба корномаи варзишиаш як дида дӯзем, дар ҳонконг дар ҷоми осиё ноябри соли пор дар сабқати тасаллубахш ноком шуд, ҷои ҳафтумро гирифт. александра алон фишоровариро зиёдтар кард, аммо муваффақ нашуд. ҳар ду ҳамсолан моҳинур алаберганова ки ва алаберганова ҳам қадамҳои нахустинаш дар мусобиқоти гранд слам маҳсуб меёбад. моҳинур ҳам дар анталия миёни наврасон дар ҷоми кушоди осиё ҷои сеюмро гирифт майи соли 2022 ва ҳоло боз алаберганова талош мекунад ки рафти ҳаракати худро
дар ҳолати кор дар замин боз ҳам тез омад. акнун Александра Кан дар ҳаракати Александра чандон мо беҳбудӣ гӯем ки агар бо саҳм афзалӣ ин чеҳраро намебинем ва ҳангоми лад додани даст ин ҳолате ки Александра манзур кард, агар даст дар дохили остин буд, ин ҳам дар қоидаҳои нав роиҷ аст, яъне мамнӯъ нест, шидо дода намешавад. қаблан ҳангоми лад додани даст агар дохили остини дасти ҳариф дастро мегузоштанд, ин аллакай муҷозот буд. андаке тағйирот дигаргуние ки ба амал омад, мо дар рафти албатта рақобатҳо дар ҷараёни сабқатҳое ки ба амал меоянд ба ин нуқта таваҷҷӯҳи алоҳида хоҳем кард. ҳоло акнун ба довар ҳам тавсия медиҳанд дар ин хотимаи вақти асосӣ дар дақиқаи охирин, амали охирине ки мавриди назар ё таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳарду баробариро ростӣ нишон доданд. кӯшишҳои бонувон ҳам дар ҳолати рост буданд ва ҳам дар ҳолати кор дар замин андаке беҳтар ҳам буданд, новобаста аз оне ки натиҷа набуд. ва ҳарду ҳам ҳамсоланд ва акнун шидо ба намояндаи Узбекистон дода шуд, Алла Берганова. Александра Кан бонуи 18-солаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ба иҷрои усули сари китф эътибор дод. акнун юкоро инҷо ҳам ба даст оварда тавонист. имтиёзи аввали ҷудо баъд аз тағйирот, баъд аз хотимаи бозиҳои олимпӣ. фикр мекунам инҷо довар бале, ман ҳам ростӣ шубҳаомез ин суханро гуфтам ва довар тасдиқ кард ки кор дар ин партофт имтиёзе нест ва нисбат ба амалҳои ҳар ду варзишгар ва ҷамъи варзишгарон бояд доварон одилона муносибат кунанд. ва ҳоло ҳам рафти сабқати Алла Берганова суръати дигар мегирад. фишороварӣ барои буғӣ кардани ҳариф. ин кор ҳам барояш муяссар нагардид ва акнун боз талоши ду бонуи 18-солаи ду кишвари ҳамҷавор Тоҷикистону Узбекистон дар вақти иловагӣ идома меёбад. Александра Кан каме фориғболӣ кард. довар ишора накард барои таваққуф ё ҳолати рост будан ва инро Алла Берганова ҳам хуб истифода кард. 5 сония аллакай юко аст. 5 сония тақдири рақобат ҳал шуд. бароси бисёр хатои дағал. Александра чӣ гуна метавон дар ҳамин маврид худро озод гузошт ва бетараф буд, ҳолон ки дар мубориза ва махсусан кор дар замин ҳолати хеле фориғболӣ, иштибоҳи бузург, хатогие ки кард аз ҷиҳати касбият, истифодаи амал, ҳам дар ҳолати рост будану ҳам дар фурсати кор дар замин дараҷаи олимпӣ таваҷҷӯҳ мекунад ва варзишгаронро истиқбол мегирад. Мадина Қурбонова акнун бо намояндаи ҷопон рақобатро шурӯъ менамояд дар вазни то 52 килограмм. то соли пор Мадина Қурбонова дар ҳайати наврасони Тоҷикистон ҷои алоҳидаи худро дошт. вазнаш дигар шуд, ба ҳайати ҷавонон гузашт. коршиносон аз Мадина бисёр ҳам умедвориҳои зиёд доранд. хеле ҳам ҳаракатҳои хуб дорад. акнун фишороварӣ дар лаҳзаҳои кор дар замин боз ҳам бештар мегардад. дар ҷоми осиё миёни наврасон
در شهر توشکند مدینه ماه اپریل سال 2024 برنده مدال برنجی شده بود. حالا هم یک کوشش مدینه ما برای استفاده اصول سریکیت بود، اما خوب انجام نیافت. مدینه هم در قهرمانی جهانی گشتین گیرید، چون گفتیم که یک موقع ارزنده یک نفوذ شایسته خود رو هم نشان داد، برنده مدال برنجی. این هم در صحافت مدینه جوان خیلی رویداد بی‌نظیر محسوب می‌یابد. و امروز اکنون در جودو می‌خواهیم که باز استعداد والایش رو، هنر ارزنده‌اش رو خوبتر بینیم. با ژاپنی‌ها روبرو شدن، فشار آوردن و مخصوصاً با یک بانویی که 27 سال دارد و الکی موقع علاهیده خود رو هم در روندی هم تمرین و هم مسابقات دیگری ژاپن الکی معین کرده است، برای مدینه 18 ساله خیلی مشکل است. انا ورزش همین است، تفاوت فرقیت هایی که ببینید نو قدم از آوان نورسی 17 به 18 گذاشت و اکنون با بزرگ سالانی که اینجا میبینیم خیلی هم برابر مقاومت میکند. 2 دقیقهش پشت سر شد از وقتی اساسی در اختیار داشته. مدینه از این نمی حراست، خیلی خوب گوشتین گرفته ایستاده است. فکر میکنم این بسیار هم یک آموزش یا آزمایش گویم یا چی، یک تجربه غنی مدینه ما برای مسابقات دیگر می شود، اما اینجا مجازات می گردد. ای هندکه بله دستش آزاد شد. حمله بر دروغ رو داور هم مشاهده کرد. کار در این سمت البته مجازات است، باکی نیست. سزاوارانه دلپرانه گوشتین گرفتن بسیار هم اکنون یک لحظه که خواست پشتناکی رقیب را هوا دهد که زیر چنگال بانوی با تجربه ژاپنی ماند. اکنون یوکو به وزر تبدیل یا وزر به ایپان. ما در حالت راست بودن بسیار امکانیت های خوب داریم، اما در حالت کار در زمین برعکس امکانیت های ما محدودتر می شوند. یک مشکلاتی که بیشتر و زیادتر ما رو فراگیر است همین است. اکنون برای این دیگر توضیح علاوه‌ای لازم نیست. نماینده ژاپن اینجا مظفر شد، ظفر یافت و با نماینده اسپانیا این بانو در مرحله 4 یک نهایی